Rwanda mu gihombo gikomeye. Tanzania igihugu cy'inshuti yacu kirimo imyigaragambyo ikomeye nyuma y'amatora, kandi ibyo biragira ingaruka ku Rwanda mu buryo budashobora kwirengagizwa. Abanyarwanda benshi bafite impungenge zikomeye. Ibicuruzwa biva Tanzania bica ku mupaka wa Rusumo birakomeza gutinda kandi ibiciro biriyongera ku masoko. U Rwanda ruri mu byago byo guhura n'igihombo gikomeye ku bukungu mu gihe imyigaragambyo ikomeje gukwira mu gihugu cya bagenzi bacu. Amatora muri Tanzania yabaye ku itariki 29 z'ukwa 10, 2025, ariko abaturage benshi n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko aya matora atari ay'umwuga. Imijyi minini nka Dar es Salaam, Arusha na Mwanza yabaye icyicaro cy'imyigaragambyo ikomeye, aho polisi n'ingabo zasubije inyuma abaturage hifashishijwe ibisasu bya tiyagazi n'ibikoresho by'umutekano. Abantu benshi barakomereka, abandi barapfa, kandi ibigo by'itumanaho birahagarikwa na internet ikurwaho mu gihugu cyose. Mu gihe Tanzania igihugu kinini gifite ubukungu bukomeye mu karere gihagaze gutya kiri muri ibi bibazo by'imyigaragambyo, u Rwanda ruhita rubona ingaruka z'ako kanya. Reka turebere hamwe igihombo ku Rwanda n'ingaruka ku bukungu. Umupaka wa Rusumo ni kimwe mu bice by'ingenzi byinjiza ibicuruzwa mu Rwanda bivuye muri Tanzania. Ibicuruzwa birimo ibikomoka ku buhinzi, ibikoresho by'amashanyarazi, ibinyobwa, ibiribwa bya buri munsi, byose byabaye nk'ibihagarara mu gihe imyigaragambyo ikomeje. Gutinda ku mipaka no mu nzira bivuze ko ubucuruzi butakaza amafaranga kubera kubika ibicuruzwa igihe kirekire. Ibicuruzwa bimwe bishobora kwangirika bikongera igihombo ku bacuruzi. Ibi byose bituma ibiciro by'ibicuruzwa byiyongera ku isoko, bikagira ingaruka ku baturage batishoboye. Inganda zikenera ibikoresho byinjira biturutse muri Tanzania zishobora guhagarika umusaruro cyangwa gutakaza amasaha n'amafaranga bitewe n'uko ibicuruzwa bitahagerera ku gihe. Abashoferi benshi b'amakamyo atwara ibicuruzwa baheze mu nzira kuko imihanda myinshi ikomeje gufungwa. Ibyo byose bikaba bikomeje gutera igihombo kuri ba nyiri ibicuruzwa. Kubura ibicuruzwa ku gihe bitera izamuka ry'ibiciro ku isoko, bityo ingaruka z'ako kanya zigahita zigera ku muturage. Ibiciro by'ibiribwa n'ibikenerwa bya buri munsi birazamuka, abaturage batishoboye baragorwa, kandi ubushobozi bwo gukomeza ubuzima bwa buri munsi buragorana. Ingaruka z'ishoramari n'ubukungu bw'igihe kirekire. Abashoramari bashobora gusubika ibikorwa kubera gutinya ikibazo cy'ubucuruzi budahagije. Ubucuruzi bwambukiranya imipaka buragabanuka, bigatuma ubukungu bw'igihugu bugira igihombo cy'igihe kirekire. Iki gihe gishobora gutera ikibazo cy'igihe kirekire ku isoko ry'imbere mu gihugu no mu karere. Mu by'ukuri iki si ikibazo cya Tanzania gusa, ahubwo kiragira ingaruka mu karere kose. Tekereza imodoka nyinshi zitwara ibiribwa, ibinyobwa n'ibikoresho by'inganda n'ibindi bicuruzwa byose muri rusange, byose byaheze mu nzira kubera gufunga imihanda n'icyambu. Abacuruzi baratinda, ibicuruzwa birangirika, amafaranga aratakara, kandi amasoko y'u Rwanda arahirima. Abaturage barasigara bareba ku masoko ibiciro byiyongera mu buryo bukabije. Rusumo ni nk'icyambu cyacu, umuyoboro w'ubukungu, kandi imyigaragambyo muri Tanzania iratuma tubura ibyo dukeneye ku buryo bwihuse. Gahunda zishobora gufatwa mu guhangana n'ibi bibazo: gushaka inzira zindi z'ubucuruzi kugira ngo ibicuruzwa bidahagarara, kongera ubushobozi bw'ububiko ku mupaka wa Rusumo, gukurikirana ibiciro ku masoko kugira ngo abaturage batahagorerwa, gukorana n'abacuruzi n'abashoramari kugira ngo babone amakuru y'igihe nyacyo. Izi ni ingamba z'ingenzi zo kurinda ubukungu bw'u Rwanda mu gihe igihugu cy'inshuti zacu kiri mu bibazo. Mu by'ukuri Tanzania ni igihugu kinini gifite ubukungu bukomeye kandi gifite ibikorwa byinshi by'inganda, ubuhinzi n'ubwikorezi bw'ibicuruzwa bituruka hirya no hino ku isi. Ubucuruzi bwacu bw'u Rwanda buturutse kuri Tanzania ni nk'umuyoboro w'amaraso mu bukungu bwacu. Iyo uhagaritswe, ubukungu burahagarara. Rusumo ni nk'icyambu cyacu, nimba kitari gukora neza, ingaruka zihita zigera ku muturage muri ako kanya, ku masoko no mu bushobozi bwo gutunga igihugu. Imyigaragambyo muri Tanzania nyuma y'amatora si ikibazo cy'igihugu kimwe gusa, ifite ingaruka zigaragara ku Rwanda, cyane cyane ku bucuruzi, ubwikorezi, ibiciro n'ishoramari. Abashinzwe ubukungu n'ubucuruzi mu Rwanda bagomba gutegura ingamba zihuse zo guhangana n'iki gihombo gishobora gukura, kugira ngo ubukungu bw'igihugu budahungabana cyane. U Rwanda rukeneye kwitegura no gushaka ibisubizo byihuse kugira ngo ibicuruzwa bikomeze kugera ku masoko ku gihe, ibiciro birusheho kugenzurwa, kandi abashoramari n'abaturage boroherwe n'ingaruka z'iyi myigaragambyo. Ndabashimiye cyane mwese twabonye muri kino kiganiro. Kugira ngo ngusabeho turakora subscribe uyikore, tukomeze tubane mu biganiro bigiye gukurikiraho. Sawa, mukomeze kugira ibihe byiza. Imana ibane namwe.